sengwalo sa sethogo sa tsatsi la gompieno se se reng a crime-free festive season and beyond. Me now, I'll be laboring to try to answer a multi-million question ya gore re ka hitlhelela se jang mme lehoko la modimo le ke le tshwereng le mo bukeng ya ga Galatians chapter 6 verse 2 e reng rwadisanyang merwalo ha le dira jalo le tla bo le diragatsa molao wa ga Kriste. Gore se ke se tshwereng gano ke gore ha e le gore re le Batswana re batla gore ba sepodisi le ba sesole tiro ya bone e atege e nne tiro e leng gore ba tla re thusa gore re nne le a free crime festive season and beyond. Re le Batswana re tshwanetse go utlwa lehoko le moapostole Paulo a na le bua le kereke ya Galatia a re rwadisanyang merwalo mme le nna ke eme ga ke mothakang ke le raya kere re tshwanetse rwadisanyang morwalo ba gaetso le ba sepodisi le ba sesole ka ntlha ya gore burukuti ka nako gantsi bo direga ga re leng teng e be re ga bo direga ke bo bona ke be ke re ga ke batle go ikgolega nako ya go bua mahoko a bo ga ke batle go ikgolega is no more ha re batla gore e re ka moso mongwe bana le bana ba rona ba ithelele gore we have created a safe Botswana ba gaetso ga ke bua special statistics le Batswana ha o le Motswana o ithela batho ba bua kgomo o nya diata gore o bone magopelo ha o ithela batho ba seta o ya o a ba utwela ha o ithela motho a photha o tsaya mootwana ha o ithela motho a thagola mo simong o kumola di le pedi di read e le gore o tshwaragana le ene mokgolio wa o rwele mme le nna kare le rona re le Batswana ba gaetso a nko re tshwaraganeleng morwalo wa go bona gore Botswana ga ena borukuti re le Batswana ko re leng teng ko malapeng a rena ko masimo ko merakeng mo magaeng a rena ga borukuti bo diregang teng a re itse le rona we are the police or the police eyes on our own right. Ka mogako wa bagaetso a re tshwaraganeng morwalo le basolo tsa Botswana to achieve a free festive season without crime and beyond. Ka mogako wa bagaetso a modimo a re segogatse a re boloke re a leboga. We thank you abundantly, Reverend Dr. Ompatetse Mompati Aaron, for uniting us in prayer this blessed Wednesday afternoon, the 18th of December 2024, few days to Christmas and New Year. Re lebogela mahoko a re kopanyang ao le re le setšhaba se sa lehatshe le la Botswana ta utlwela gangwe le gape o bua ka unity, love and respect gareng ga tse dingwe a re tsweleleng ka go tshegetsa mahoko a betso. Good afternoon, Mr. President. Thank you, Mr. President. President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. Re phuthegile hano mo tshokologong eno ba gaetsho go ta go nna basupi jaaka Advocate Duma Gideon Boko tautona wa lehatshe le la Botswana a tabo a simolosa semmuso letsholo le le kopanetsweng ke ba sepodisa Botswana le ba sesole sa Botswana jaaka ha re tsana mo pakeng ya Keresemose le ngwaga o moša go itebaganya jalo le go lwantsha borukuthi le melato ya tsela. Launch of 2024 joint festive season operation by Botswana Police Service and Botswana Defence Force here at Diphethogo Grounds in Gaborone, held under the theme, A Crime-Free Festive Season and Beyond. Our program this afternoon is very short, ladies and gentlemen, and is expected to take 1 hour, 20 minutes. I'm Assistant Superintendent Selebatso Moeketsi from Botswana Police Service, your Director of Ceremonies. I will be co-steering this ship with Major Gabotepele Tsegohatso Molifi from Botswana Defence Force. And we have the honor, ladies and gentlemen, to be your directors of ceremonies this important Wednesday afternoon. With your leave, Mr. President, we are now getting the program underway. Our esteemed guests, ladies and gentlemen, I now kindly ask Senior Assistant Commissioner of Police, Pilani Sibiri, Director of Traffic, to approach the podium to do the introduction of guests. Senior Assistant Commissioner Sibiri, sir.
Thank you, Mr. President, and thank you for allowing me to present the item. Distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to present the introduction of guest item to you. And let me acknowledge the presence of the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, His Lordship Chief Justice Justice Terence Ranowani, Minister of State President Honorable Moeti Moasa, Minister of International Relations Honorable Dr. Penyu Butale, Minister of Justice and Correctional Services Honorable Nelson Ramautwana, Minister of Lands and Agriculture Honorable Micah Chimbombi, Minister of Child Welfare and Basic Education Honorable Nono Kafela Mukoka, Minister of Higher Education Honorable Moketi Prince Maele, Minister of Trade and Entrepreneurship Honorable Troyaone Ntsima, Minister of Youth and Gender Honorable Leseho Chombo, Deputy Speaker of the National Assembly Honorable Ellen Manyeneng, Assistant Minister of State President Honorable Maipelo Muputi, Assistant Minister of Lands and Agriculture Honorable Edwin Dikoloti, Assistant Minister of Higher Education Honorable Justin Hunyepa, Assistant Minister of Health Honorable Lawrence Okeditse, Assistant Minister of Water and Human Settlement Honorable Mutsamai, Leader of Opposition Honorable Dumelan Saleshando, Members of Parliament here present, Mahosi Otle Afano, Permanent Secretary to the President, Me Emapilui Kleti, Deputy Permanent Secretary to the President, Me Matsiriso Bukole, Permanent Secretary to the Vice President, Mr. Tato Rapaka, Attorney General Ms. Mako Abram, all permanent secretaries and heads of parastatals here present, Commander Botswana Defense Force, Lieutenant General Placid Sehoko, the host Commissioner of Police, Botswana Police Service Commissioner Diana Marate, all Director Generals here present, Deputy Commander Botswana Defense Force Major General Joseph Enoch Selo, and Deputy Commissioners Botswana Police Service Rem Simana Hape, Baruti Botle Baba Fano, senior government officials, crime prevention cluster chairpersons, crime prevention members, Morafi Banana Bale Fatsilino, invited guests, media houses represented, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you, Mr. President. Rea leboga Senior Assistant Commissioner of Police Pilane Sibiri gore itsise baeng ba rona ba bagano ke kopa le gofi batsadi tota le go lebogela kitiso baeng ba rona. As we continue with our program, ladies and gentlemen, I now humbly request
the Commissioner of Police, Commissioner Diana Marate, to come to the podium for welcome remarks. Madam Commissioner. Thank you. Thank you very much. Ke a leboga boeteledipele botlhe bo bo leng ha, le batsadi mo kgaolong. Let me, in a special way, bagaetsho, recognize and appreciate the President of the Republic of Botswana and Commander-in-Chief of the Armed Forces, Advocate Duma Gideon Boko. A re amogeleng tautono ya rona gape ka legofi bagaetsho. Ke lemoga His Lordship, Chief Justice Terence Ranwane, our own Minister of State, President Honorable Moeti Mohwasa, all honorable ministers here present, ke a le lemoga beng ba me, the Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Helen Manyineng, all assistant ministers here present, members of Parliament, ba rena le lona hano beng ba me, magosi otlhe ke bona ba re thulugile ha, ba le ha gare ga rona ba eteletswe pele ke monga kgaolo e, Kgosiso Molekae le magosi go tswa mo dikgaolong tse dingwe tsa lehatshe le. Area Councillor for Diphetogo, Honorable Palai, Permanent Secretary to the President, Mayor Mapelo Itetsi, Deputy Permanent Secretary, Mayor Matshidiso Bokole, Attorney General, Mayor Abraham, all Permanent Secretaries, Baba Lenteng ha, Commander-in-Chief of the Botswana Defence Force, Lieutenant General Placid Segoko, all Director Generals, ba maphata a harologaneng, Deputy Commander Botswana Defence Force, Major General Seelo, and other Major Generals from Botswana Defence Force, my Deputy in charge of operations, Deputy Commissioner Mosimane Gape, heads of parastatals and international organizations amongst us, baruti botlhe ba rona ba ba leng ha, senior officers from both Botswana Police and Botswana Defence Force, senior government officials, badula ditilo ba di clusters tsa Tontsho Borukuthi ba ba leng ha gare ga rona, crime prevention members, morahi otlhe botsadi botlhe bo bo leng ha, banana ba lehatshe leno, all invited guests, business partners, ba lente mo kgaolong ye, all media houses represented here, ladies and gentlemen, good afternoon. Mr. President, I rise to welcome you at this significant event marking the launch of the joint festive season operation under the code name Operation Pabalesego. Your presence here today, sir, underscores your unwavering commitment to prioritizing issues of safety and security in this country. We are eternally grateful for your inspiring leadership. This operation, held under the theme A Crime-Free Festive Season and Beyond, marks an important milestone in our collective resolve and transformative journey towards creating a safer and secure environment for a thriving economy to benefit all Botswana. Mr. President, I must hasten to indicate that this is a joint operation between Botswana Police Service and Botswana Defence Force. Our two institutions have a long history of fruitful collaboration, with the BDF providing support to police operations. This is a function of the law as provided for under our respective statutes. Amongst others, BDF provided operational support at our police stations during the just ended national elections. Ka gore rothe mapodisi ne re dule re ile ditophong bo ba sala ba mena our police stations.
We are really indebted to the commander and his troops for their invaluable support. O leditse phala gape gompieno mongame wa re letsholo le la mapodisi le masole bao ba eteletseng pele bothe ba kopane this time ba bone gore tshireletsego ya batswana ke e leng ko godimo mme taelo re itsere mongame ba thanka ba gago ke ba phuthagane ha. There are 300 officers ready to get in the locations after this launch. Baba tabong ba tsamaya ba ira public education, ba ira stop question and search, ba bua le batswana ebile ba bona gore batswana le dithoto tsa bone ba sireletsegile. Mme ke re ke supe jalo gape mongame le bothe ba re leng hano gore gompieno yana jaaka re le ha yana lehatshe lothe, the whole country, mapodisi gongwe le gongwe ha ba leng teng, they are connected virtually. Le bone ba phuthile ba ba nang nabo bothe mo dikgaolong tsa bone ba kgobokane le rona yana mo mahelong a harologaneng. Molaetsa wa gago jaaka o tabo o tswa o tabo o gasama le lehatshe le lothe o goroga ko batswaneng o goroga ko mapodising le masole ba ba ipaakanyeditseng go simolola tiro ye mongame. Ke batla gore ke supe jalo mongame gore re itsompantse gore ka ha re dirang dilo tsa rona ka teng di tsamaelane le ditsholohetso tseo di neetseng batswana tsa gore ba tla nna ka ledula mo lehatsheng la bone ba sireletsegile mme re dira jalo re le mephato ya tsa itshireletso re na le setšhaba. Mongame ha gare ga rona ga re na le banana ke batho ba ba amilweng ke borukuthi ka bokete mme le bone ba ha mongame ba tile go itseela molaetsa wa gore tsholohelo mo go bone ke yone ya gore ba thusane go bona gore lehatshe la bone le sireletsegile ba te ba kgone go bona tse ba itshetsang ka tsone sente mme ba le mo tshireletsegong. Ke batla go supa gape jalo gore melato ya kgokgontsho gender-based violence related offenses le tsone di supa di re tshwentse re le batswana re le basepodisi go supa gore melato e a gola thata ha gare ga rona re le batswana mme batla gore rothe re emele ka dinao re itebaganye le matshwenyego a supagalang a le teng mo setšhabeng. Ke supe gore mme mongame ga re le ba dipalopalo tsa dikotsi mo ditseleng le ha dikotsi di setse di ntse di simolotse tsa ditsela ke kope batswana le gongwe le gongwe ko ba reeditseng ba le teng gore a re thusaneng go ntsha dikgomo mo ditseleng a re sekang ra emela gore mapodisi ba tla bona gore re sireletsegile le ka go ntsha dikgomo tota a beng ba dikgomo re bona gore dikgomo di a diswa dikgomo di re heditse mo ditseleng tsa rona re le batswana. Ke batla go tisa kopo e ka boikokobetso gore di setse di le dintsi thata mo ditseleng le gompieno yana go supa jalo mme gore re ne re dira sentle ga re le ba dipalopalo tsa dikotsi go supa gore ka 2021 re tlhokagaletswe ke batho ba le 404 mo ditseleng tsa rona mme ya re ka 2022 palo e ya ko tasenyana go se ka hera tlhokagalelwa ke batho ba le 396 mme gompieno yana ya re ka 2023 ga tlhokagala batho ba le 317 gompieno yana ba gaetsho ke ra ba le 355 mme gompieno yana re ise re teko di 31 tsa ga December re setse re tlhokagaletswe ke batho ba le 317 mme ke re ke kope re dumelane gore palo tse ga di ka ke tsa oketsega di nne hela jaana segolo go ithelela ngwaga o hela re sena batho ba bangwe ba ba ditaditseng gape re ka kgona ga re dumelana gore ga re itshiele re be re tsena mo dikoloing ga re tsamaye ka lebelo le le heteletseng re etse thoko mo ditseleng tsa rona ka gore di na le dikgomo tsone tse ke buang ka tsone tse dintsintsi mme ke re mongame re batla go leboga re le ba sepodisi le ba sesole sa Botswana go bo o re menokeng thata o re atumetse thata mongame ka gore o bone gore ditirelo tse re di isang ko batswaneng le tsone di dirisiwa tse re dirang ka tsone e nne tse e ka reng ga re ikana yana re
operation ke operation pabalesego ya be e le gore tota mme re isa ditirelo tse di nang le boleng ko bathong. Ke batla go tsaya nako e mongame gore ke ya go amogele ha mo lehelong le jaaka o tabo o letsa phala o ntsha taelo ya bohelo o e neela le commander BDF ya gore tswane le tsene mo mekgwatheng tswane le tsene gongwe le gongwe ga go na le batswana le ruruhatse gore itshireletsego ya bone e nna teng ka malatsi a boitapoloso. Ke re mongame nna le commander BDF ditaelo re di tsere mongame mo go tswa mo go wena wa commander in chief mme re go eleletsa gore ka di malatsi a di-Christmas wena le tona ya rona le matona a mangwe le be le sa tshwengwe ke batswana ba re kana ga re a sireletsega e be e le gore re dirile gore go nne le seemo se e leng gore le ka kgona gore le dire tse dingwe go sena ngongorego tse dintsi mo batswaneng tsa gore ga ba sireletsega. Matsholo a tantsho borukuthi mongame a ithaopileng a ga gare ga rona gone ga ba nna le basadi le banana ba ba dirang tiro e ya boithaopo ya go kopanela le mapodisi itshireletsego ya bone ke re le bone re ba leboga thata ba tswa kgakala ba ithaopile mongame mme ba ntse ba tsweletse ba go lebile ka tsholohelo e seng kana ka sepe. La bogelo ke re ba gaetsho ke eletsa gore rothe ke la amogele ka gore a re nne le crime free festive season and beyond re be re amogele ngwaga o mošwa re le mmogo re sireletsegile le dithoto tsa rona. Ke a leboga ba gaetsho a re nelweng ke pula re be re sireletsegeng modimo o nne le rona. Ke a leboga ba gaetsho. Madam Commissioner, Aremo Pelendia Tabajaetsu. Madam Commissioner, we give you the highest gratitude for those wonderful welcome remarks. I listened with keen interest that we are here to prioritize issues of safety and security. Baeng ba rona ba ba totegang ke tsaya gore re itsetse ka tsopedi tota gore letsholo la mapodisi le masole ba phuthaganetse ha go netefatsa gore tshireletsego ya batswana bothe e nne teng le gore go nne le thokgamo mo lehatsheng la rona. Ke kopa gore re mo opele diata gape. Standing here, I am Major Khabotepele Mulifi, of which Assistant Superintendent Selebatso Mooketsi spoke of as a co-director of ceremonies in today's proceedings. Ke nna Khabotepele Mulifi, go tsweledisa loeto le la go tsamaisa tiro ya letsatsi la gompieno. Go tsweledisa lenaneo la rona bagaetsho re tla tsaya molotsana ka Botswana Police and Botswana Defence Force combined bands. At this juncture, ladies and gentlemen, we will welcome a piece of entertainment from the combined bands of Botswana Police Service and Botswana Defence Force bands. Let us enjoy them. Thank you.
Ra le leboga Botswana Police Band combined with Botswana Defence Force Band. This band is made up of members of Botswana Police Service and Botswana Defence Force, another example of our many levels of collaboration. May we give them a round of applause, please. At this juncture, ladies and gentlemen, we humbly request Mr. Chris Willie, a crime prevention youth activist, to come to the lectern to speak to us. His title will be The Role of Youth in Crime Prevention and Road Safety. Aremo Pelendiat. Thank you, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, distinguished guests, honorable ministers, ladies and gentlemen, in the interest of time, allow me to honor protocol. Ke kopa le nkopele diatla. I'm sure le utlwile sekgowa se re lara ke itse Setswana, ke kgona go bua Setswana. So, I'm here today as one of the most patriotic and one of the most proud youth to have ever been born in such a republic. Ladies and gentlemen, my appreciation goes all the way to the Republic of Botswana for the initiatives that they're putting on ground to make our country a crime-free country. So today I'm here to talk about the role of the youth and as much as crime prevention and road safety is concerned. Ke a utlwa every time ha go buiwa gwa twe re tshwentse ke banana. Your Excellency, I'm here to give you assurance gore banana ba santse ba na le tsebe, banana ba santse ba batla go utwa, banana ba batla go tsena mo tseleng. Ha o ka lebella on the other side, this side o lebella ka ha ba re tshulogile gompieno. And I'm quite impressed because they are going to hear this thing wholly diluted, wholly clear as it is. The introduction here, I am the youth activist. Your Excellency, let me introduce myself as the very first young person to be the National Crime Prevention Chair and the National Neutral Panelist Chair. One tawa monana honna teng. Tautona, you'll want to know that ke hater CB. After ke tloile CB, ke tloile crime ka pelo ya ka yotlhe. Banana have a very important role to play because in my nature in crime prevention, I've learned that crime, it changes and evolves on a daily basis. The plan is against the operation you launch today. So we have to be wild vexed. So when you talk about cyber crime, we talk about technology, the young people take a lead towards that. So they play a very pivotal role in this area. So my plea today to all the young people here listening to me everywhere across the country of Botswana, please, I beseech thee with the mercies of the Lord, can we be an example? In this festive season, can we have a different song? Road accidents, gender-based violence, I am pretty much sure that we can make it a difference. We can make a difference in whatever we are doing. Operation Operation Pabaleseo. Ronald Banana. From here henceforth, say a hashtag hearing Hasebo Cheki. Ra noa, ra khwetsa, ra bolana in the name of Kebo Cheki. So Hasebo Cheki, bet so banana everywhere you are. Hormente wa rona o lebile mo go rona gore ke rona the future of tomorrow. So if we decide to go against the role that we have, we are the very people who are supposed to be helping Mapodisi le Masole to combat crime at our different respective areas. Ladies and gentlemen, I can tell you again, my policing area where I'm based,
I have 248 youth who are active in crime prevention. But when I started office, it's literally 2. Right now, we are 248. And I believe with this message being preached, by the end of Q1, which is next year, this thing in other policing districts, in other policing divisions. I've made a tour to see what's happening around the country. And I'm pretty much sure that we're gonna empower us to go because we have the time to do that. Empower our offices to go to all the parts of the country. If I'm ready crime prevention, I say go banana bala baboti. Ba itse gore tantsho bore kutle go toa go go opelwang dikhwaere teng. Ba itse gore tantsho bore kutle go toa ba itlhela ba pere reflector. They don't know the dynamics of crime prevention at the level that we have put it to banana in my policing district. So, ladies and gentlemen, in this era, I beseech all the youth in this area and everywhere. And you want understand that crime last July har local Francistown, Madam Commissioner and President. Francistown. When I got home, I found my house, a house to let. Crime prevention. They took every single thing. But that did not break my energy because I have a focus of seeing one day standing here and preaching the gospel that we are 100% crime free, and the youth were leading this initiative and the youth took part in this whole thing. So in closing, I am one fearless young man, and I believe we have fearless young people around here who, when they stand to speak, the voice is heard. As Uncle but I am that young. Mihala, I am fearless because I want to see my country being a country of freedom, be a country of safety. So, ladies and gentlemen, as we go to this festive season, let's go and make a difference. If you see something, if you see this thing happening, please take an action. It involves us. So we your next door. In no time. Ladies and gentlemen, thank you very much. Ra go leboga Re Chris Willie ka mahoko a kgothatso a kalo a re mo opeleng diata. A bua a lebagantse banana bothe ba ba leng ha le ba ba re tsayang ka thamalalo mo maranyaneng gore a re tie mmoko. He said, let us be fearless. Our theme is crime-free festive season and beyond. And he implored and reminded us that it cannot be done without the involvement of the youth. Banana bothe ba le leng ha. Hashtag yare ga se botšheki. A re hashtag ya reng? A re bueng gape? A re ikopeleng diata ka gore go ra re etse re ka thamalalo. At this moment, ladies and gentlemen, we shall be privileged again to take a piece of entertainment from the Botswana Police and BDF combined bands. Combined bands, motsotso yo ke wa lona. Ke a leboga.
What a melodious performance by Botswana Police Service and Botswana Defence Force combined bands. We thank you enormously. Leka moso mongwe ke ba kopela le khofi le legolo. Esteemed guests, ladies and gentlemen, it's now my distinct honor and privilege to humbly request Advocate Duma Gideon Boko, President of the Republic of Botswana, to make his way to the podium to deliver the keynote address. Mr. President, re kopaleme ka dinao batsadi jaaka ha tautona wa lehatsele la Botswana a tela ka go serepuding se sa go dingwana go ta go rola jalo mahoko a konokono tota mo tshokologong ya gompieno. Advocate Duma Gideon Boko, President of the Republic of Botswana, jaaka ha gatsa a tela ka kwano setšhaba se se re tshulogile mokgosi mo letsatsing la gompieno. Mr. President, Makele dumedise ba ga rona mo tshokologong ya letsatsi le. Ke simolole ka batlotlegi ba ba tlotlegang thata ba ba ko godimo-dimo. Ke lemoge moratshwana wa bana ba ba tsileng ha gompieno ba ba itseng lerato le ke nang le lone mo go bone, mme ebile e rile ha ke tla yana ke utlwile yo mongwe wa bone kana bangwe mo go bone ba goa ba re that's my boy. Ha ba rialo ka bo ke itse tota gore jaanong ke amogelesegile, mme ke a itumela thata ebile ke itumela le go heta ha le rialo. Ke lemoge banana ba ba tsileng ha le bone ka dipalo tse di ko godimo, ba ebile bangwe ba bone ba eteletse pele thibelo le twantsho ya borukhutlhi mo mahelong a harologaneng. Ke ba lemoga ke sa lemoge ba ba hahela, ke lemoga gotlhe ko ba leng teng mo dikarolong tsotlhe tsa lehatshe le ba ba reeditseng ba lebeletse mo maranyaneng ka sone sebaka se. Ke lemoge batsadi ba ba leng teng ha gompieno ba tsileng le bone ba tsile go rotloetsa, ba tsile go reetsa, mme ebile ba reeditse gore e tle re ha ba tswa ha le bone ba kgone go ntsha dikgakololo tse di ka re kaelang gore tsela e re tsamaye jang le ha re tsamaya sentle gore ba nne ba re etletse. Ke lemoge bogogi jo bo hana. Re na le moatlhodi mogolo Chief Justice Re Terence Ranoa. Ke mo lemoge ke bo ke mo lebogele gore a bana le rona ha. Ke lemoge matona a puso ya lona tota, batho ba lona tota ba ba leng hano go tla go nna le seabe mo tirong ye.
ke lemoge moeteledipele wa kganetso a ngware ba jalo ga e utlwa le sentle mogakolodi mogolo wa puso e ntšha e yo tiro ya gagwe e le gore a e gakolole a e lemotse ga e tlhaelang teng a supe ka ga gongwe e ka dirang botoka ka teng mme a dire jalo a sa itsemeletse a sa tshabe gore kana ga ba ka tloga ba tsaya yone megopolo ya gagwe a tloge a sale a sena sepe sa ka tang a ipapatsa ka sone mme re mo leboge gore a nne a ntshe megopolo e mme e tla sekasekwa ka mewa e e edileng ga e amogelesega e diragadiwe ka botlalo mme ebile ga e diragadiwa go tla buiwa gore e ne e tswa ko go mang ke mo leboge go boalega ke leboge ba sepodisi sa Botswana ka ga tlase ga ketelelo pele ya ga mme Dinah Marathe yo e leng motho wa mme motsadi tota yo kutlwisiso ya gagwe ya dikgwetlho tse di aparetseng matshelo a lona e leng ko godimo thata mme ebile ke ene yo e rileng ga re bua kgang yone ya go hema le go thibela borukhutlhi le go bolwantsha a tlhalosa gore mme sengwe sa dilo tse di rotloetsang borukhutlhi ke letlhoko la ditiro le la aparetseng batho ba le bantsi segolo bogolo banana a ba se le kgwetlho ebile le kgakololo gore puso e ya lona e tshwanetse e mekamekane ka mašetla le letlhoko la ditiro mme e dira jalo ga e ka batla methale yotlhe ka go harologana ga yone ka bonako ebile go dira gore go nne le ditiro mme ebile banana ba tle ba bereke o na ntsha kgakololo e ntseng jaana mookamedi wa mapodisi ke leboge ke bo ke lemoge mookamedi wa sesole yo le ene a inaakantseng le thulaganyo ya gompieno le tiro e e simolodisiwang mo letsatsing lonele mme ga ke leboga bogogi jo ja sesole le ja sepodisi ke bo ke leboga le bone ba ba eteletsweng pele ke bogogi jo e leng bone mapodisi mo mahelong otlhe a lehatshele le masole ke ba lemoge ka bongwe ja bone ke ba leboge gore ba bo bana le rona mo mosepele go ruri hatsang gompieno ke a le leboga lotlhe bagogi mme ke lemoge ka tsela e apegileng bogosi go na le magosi a kwa godimo magareng ga rona ba le babedi kgosi mosadi Seboko ke mme yo pelo kgale yo re mo itseng ebile re mo tshepa o teng ha ra mo dumedisa ebile ra mo leboga go na le kgosi lotla moreng wa bobedi wa Komorolong le ene o teng ha re mo leboge re mo leboge gore re bo re na le ene ke lemoge magosi otlhe
ka go tlhomagana ga bone ba ba nang le rona ga gompieno. Makhanselara, mapalamente ba ga rona ke a le dumedisa gape mo tshokologong ya gompieno. Ke lemoga gore ha ke bua malatsi a ke tshwantse ke ele tlhoko thata ha ke bua le gore ke bua gona le bomang. Ke ne ke tsere kgang mo phuthegong nngwe le ramapodisi mamapodisi mookamedi wa sepodisi go na le Ramasole ke supa matshwenyego ke re batho ba rona ga ba babalesega mo malwapeng a bone, ga ba babalesega mo mekgwatlheng mo mebileng, ga ba babalesega ka gore ba tsenelelwa, ba thukuthwa ka dikgoka, ba tseelwa dithoto tsa bone, ba thubelwa ga ba seo, go rwalwe ditsa bone, mme kana gone mo konta ga go ba huduwa maikutlo go a ba humanegisa, go ba kgaoganya le dithoto tsa bone tse ba di sokoletseng ka bothata ba leka go di kgobokanya. Ka bo ke tswelela ke re le mo mebileng ha ba tsamaya ba phamolelwa dithoto, ba tseelwa le megala ya bone di-cell phone, mme kana sone se se irwa ke gore bone ba phamodi ba bo ba sikasikile go le pele gore ha ka phamola cell phone di-chance tsa gore o ka tshwarwa di kae, mme a ba re a lebelela bona gore kgonagalo e kwa godimo ya gore go se ka ga nna le ope yo mo tshwara, a ba a bona gore tiro e mosola o ka e dira tsa cell phone. Mme ebile gongwe ba dira ka dikgoka le boikgantsho bao ba etsa bo ba gwanta hela le go sia motho a teng a sa sie, a itse gore ga gona sepe se se ka mo diragalelang. Gone mo go tshidisetsa batho mo letshogong, banna ka poiho ba itoteletse go ka re jaanong ke magolegwa, ke gore ha o tsena ha o ka lebala go tswala kana go lotlela e nna o ka re ke taletso ya gore go te go tsewa dithoto tsa gago le wena gongwe o bo go badiwe. Dilo tse ke ne ke bua matshwenyego ke na le bone, mme ha ke hetsa Ramasole ke ena a rabileng pele a re nya taelo ra utlwa, ke gakgametse go le gonye gore o ra e taelo ka nna ne ke tsere dikgang ke bua le bone a re nya taelo re utlwile, ke re tshwanetse ke bue ke etse thoko ka gore sengwe sa dilo tse di ka diragalang ke gore se ke se bua e be tsewa e le taelo. Jaanong ha e le gore ke ne ke e bua ke sa lemoge go bo go ka nna le mathata ga taelo eo e ka diragadiwa, mme ba ne ba e tsaya e le taelo ya gore go raya gore re laelwa gore re go emisa, re go tsaya dikgato tse di ka bonwang ke mongwe le mongwe tsa go lwantshana le seemo se, mme le mamapodisi ka o na a le teng le ena a paka gore nya mme re utule re tlhalogantse mme re tla tsiboga. Tsatsi le ke tshimologo ya tsibogo ya ba sesole le ba sepodisi ka ga tlase ga boeteledipele bogori jo bo nonogileng ja sepodisi le sesole.
ba tsiboga jalo ka gore jaanong ba bolotsa banna le basadi ba ba ntshang ba ba gasa mo mekgwatheng ba ba ta hetang le mo malwapeng tota ha ba tsena ba dumedisa ba lekola le sekala ba tshaba le sekala iphitha la tsa gore ba mo mosepeleng ope wa kgokgontsho le itse gore jaanong ke bone ba hemedi ba lona ke bone ba batla bong ba rurihatsa gore pabalesego ya lona e nna e ko godimo thata mo malwapeng mo mahelong otlhe a le tsamayang mo gone mo mebileng le ko mahelong a le itisang ko gone ha le itumela le ile go ithoba matsadi a ngwaga o wa dikgwetlho tse ne di begile ka bokete jo bokana ba tabo ba tletse ba le teng mo tiro ya bone ke go tlhomamisa pabalesego ya lona ba tabo ba dirisana le lona mme le lona le dirisana le bone le ba amogele mme le ba tsibose ga go na le gongwe ko le nang le dipelaelo tsa gore bongwe borukhutli bo a logwa kana bo a diragala kana bo gauhi le go diragala mme ebile le jo bo setseng bo diragetse le ba tsibose ba te ba kgone go bolatedisa ka bonako le go kgoreletsa gore badiri ba borukhutli ba ka tswella ba halola ke re hano gompieno go ta go bolodisa semmuso letsholo lonele la pabalesego go tlhomamisa pabalesego ya lona ba se sole ke batho ba ba rutilweng ba ba ithutuntshitseng gore e nne bo morwalo solo dirwang ba lwantwa tota ke batho ba ba nang le bokgoni le dikitso tsa go ka mekamekana le mehuta yotlhe ya matshosetsi le a ka tshosetsang matshelo tota mme le bone dirukhuthi re ba tlhagise gore ha o ithelwa o le mo borukhuthing bope o bo o bona ba molao mapodisi le masole o emise o bo o ya ko go bone o ineela mo go bone o seka wa leka mathalenyana ape kana maiteko a go dirisa dikgoka ka gore go tla bo go na le masole ba dikgoka e leng seo se ba se rutetsweng tota mme ba itse gore se ka dirisiwa leng ha se ka tlhokagala ga se batho ba go se dirisa motlong ke batho ba ba nang le thulaganyo e bileng e kwadilwe mo bukaneng nngwe e khubitswana yana ko sesoleng e ba bolelelang gore marumo a ka bolang a ba tshwereng ba ka dirisetsa go bola ha go rileng ga se ka dinako tsotlhe mme re gakolole bone ba eteng ba leke borukhuthi gore ba seka ba leka jwa dikgoka gauhi le masole gauhi le mapodisi ke batho ba ba rutetsweng diemo tsone tse ba di tlhaloganya ke ba ba rutetsweng go le sireletsa go le dibela mme ba na le didirisiwa tse di tshwanetseng gore ba sireletse ba bo ba dibele ba tlhomamise pabalesego ya lona re rile re eletsa gore ebile re batla go rurihatsa gore le go nna le malatsi a boikhutso a khunologo a babalesegileng mo nakong ye mo pakeng ye re mo go yone le go ya ko pele ke gore ga rena gore ha di-christmas di sena go hela le ngwaga o mošwa re bo re bua jaanong re heditse re tla bo re tswelela
re tlhomamisa gore banna ba le teng ba bonwa ba iponatsa gore ba tlhomamise le lona le nne ka phuthologo ya go itse gore le babalesegile. Mme ke rotloetse banana gore ha re ntse re mekamekane le dikgwetlho tsa go senka yone methale le go e diragatsa ya gore le nne le ditiro tse re rileng ha re tlhoagetse di tshwantse di le duele e seng ko tlase ga 4,000 pula. Le lona bagolo re santse re mekamekane le go phutha ditsompelo tsa ma 1.8 a re ka sekeng ra lebala a e reng ha ke eme ha ke bo ke ntse ke le leba mo mathong ke sa le thabelwe ke dithong ka gore ke a itse gore ha ke tla re kgonne sentle ma 1.8 a lona a tshwantse ba a gorogile ko go lona mme a tla goroga ke a le tlhomamisetsa. Ke maikaelelo a re tsepameng mo go one mme ha ditsompelo di santse di paledisa nnang ka kutlwisiso le kitso ya gore re mekamekane le go batla tsone ditsompelo. Ditaemane tsa rona jaanong di simolola go rekwa go raya gore re tla kokotletsa mme kana ha re kokotletsa jalo le nne le re editse gore a di rekwa ka selekano se se kwa godimo ka gore o itse gore 1.8 wa gago o gone go weta re kokotleletsa wena gore re tle re go duele 1.8 wa gago go ya ko pele. Banana ba botlhokwa ka ditsela tse di harologaneng. Ba botlhokwa gore ba ikgaphe bone ba itibele mo go ka gogelwe mo thaelesegong ya borukhutlhi. Ba ikgaphe ba seka ba wela mo thaelong e ntseng jalo mme ebile ba eme ka dinao ba thuse go gakolola banana ba bangwe. Yo o bona o ka re o tla timela a raelesega mo kgothatse o mo gakolole gore a se wele mo thaelesegong ya go tsena mo borukhutlhing. Le ba kgothatse gore dikgwetlho tse ga se tse di tshwanetseng di ba pareletse go inaakanya le diritibatsi le go nwa phetelelo. Ba ikgaphe ba itseye ka tlhoagalo ba dibele sone seriti le setho sa bone. Batsadi ba lona ba le godisa ebile ba le godisitse ka bothata. Ba sokola ba sokotse batho ba modimo. Ba le tsenya dikwele ba le rotloetsa mo dithutong tsa lona ba raya gore le nne batho setšhabeng e nne lona ba le tla tsogang le ba tshegeditse le ba boloka mme la ba tsuolola le ba utlwisa botlhoko le tla ba gapela matshelo go santse go le early ha le ka inaakanya le borukhutlhi jaanong la ba sulahaletsa maiteko otlhe a ba a dirileng mo go le godiseng mo go le tlameleng. Ha le na le dikgwetlho buang le bone kana le batle bangwe bagolwane mo motseng ba le ka buang le bone mathata a lona le ba itekodise le go ipobola ko go bone gore le kgone go ikgapha le go itibela kgatlhanong le dithaelesego tse di teng. Mo dikganyeng tsa kgokgontsho ka bong, gender-based violence, go na le sengwe se re tshwanetse re se lemoge re se heme. Ha re ka tsa sample gone ra botsa re simolola ka borre
re botsa potso e motho a o kile mo botshelong ja gago wa isetsa motho wa mme letsogo wa mo itaya gone dikarabo tse di tla tswang di tla re tlhabisa dithong mme ebile ga di kgetholole gore yo ke morutegi yo ke yo sa rutegang di batlile go tshwana kgokgontsho e ntsi le mo go bone barutegi kgokgontsho e ntsi le mo go bone batho ba maemo mme ebile ya bone e diphatsa ka gore ga e sena go diragala go tshabiwa gore e buiwe ya lojwa mme bo e rotloesega re tshwanetse rona re itshekise re ikgalemele re ikgakolole re bo re ikgakologele gore ha re batla go emisa kgokgontsho e kana kemiso ya yone e simolola ka rona gore re emise rona re tsibogele dikgwetlho tse di tlatang ga di tlhaole le tsone re di tsibogele ka tsela ya go sa dira go tsholeletsana matsogo go gobatsana ga gongwe le gone go bolana dilo tse re ikgaphe rona ka bongwe mo go tsone mme le bone ga o ka ba botsa o ka lemoga gore kgokgontsho tota e aname mo setšhabeng sa rona gone go kgobana ka dipuo go sotlana ba etle ba re ga o tsena mo lapeng monna yo o berekang a robetse o botsa gore o kae rabo ga nya o itheditse o rapame ha ile o sa bereking ha o tsena o botsa gore o kae rabo o khophaletse kwa go bo go buiwa dipuo tse dingwe tse di hathang ha godimo ga eo gone mo ka bogone ke kgokgontsho gone mo ka bogone ke go hudua yo mongwe maikutlo mme gone mo go bo go simolola go ba ka tlhoka kutlwisisano ha gare ga lona ye hellang le gore go a emelwana ka mahoko kgantele jaanong go emelanwa ka dikgoka go bo go hella bangwe ba gobatsane kana ba gobetse ebile ha gongwe go nne le dintsho a re ikgapheng mo go buisaneng dipuo tsa lekgobo tsa lesotho tsa lenyatso tse di tsololang seriti sa mong ka wena go sa kgathalesege gore o mo diemong tse di ntseng jang temana e ne e re rwadisane merwalo e ne e raa merwalo le yone ye re imetsweng mo maikutlong re aparetsweng ke dikgwetho e banna ba dumelang gore ga se banna tota ba palelwa ka gore ga ba kgone go tlisa dijo le ditlamelo mo malapeng a bone gone mo go ba diga seriti mme ha re ka ba okeletsa ka go ba kgoba jaanong re ba bolaela ruri re bolaya jone boleng le setho se se mo go bone ha ba setse ba go dira ditiro tsone tse di maswe motho wa teng wa ba setse a kgaogane gotlhelele le setho se mo latlhegetse ha gongwe ka thotloetso ya dipuo tsa lekgobo le lesotho mo go ena re tshwanetse re lwantshe gender-based violence ka tsela ya go ikgapha ya go buisana sentle le a re na le mathata le dikgwetlho re amogele ha ngwe re bo re amogele gore ha go sa bereke gone mo re go kopanetse gongwe re kgaogane ka kagiso re sa gobatsane re sa kgobane go sa bereka ga thulaganyo ene e le kopantse ga go reye gore ope wa lona o paletswe ebile ga go reye gore ope wa lona ga ana boleng a re amogele ebile ga go reye gore ga go palaga ga gona bangwe ko pele ba ba go tsang kana ba batla go lemogang o le motho yo o botlhokwa
ha nngwe ha o emelela ha ka botho le lerato o bo laela sentle o bo o tsamaya o tla re mo tseleng o kopane le mongwe o sele yo ene gongwe ka thulaganyo ya modimo e leng ene le tla hellang le mmogo gwa ko bokhutlong a re amogeleng die motse mme ebile kgang e nngwe e tona go na le baruti ba dikereke ka go harologana batho ba ba dira tiro e botlhokwa mo matshelong ya go letlanya ya go gakolola counseling ebile ba e dira ba sa duelwe bontsi ja bone nna ke ba bone mo dikerekeng se ga ngwe di nyatsega o hitela baruti ba ntse batho ba modimo go hitela masigo batho ba tla ba hapana mo go bone ba tlisitse dilelo tsa bone ba di retsa ba ba sidila maikutlo ba ba gakolola ha gona le dikgotlhang ba ba letlanya mme re bo re ga kgamala ha go twe re lemoge botlhokwa mosola wa dikereke ka gore di dira tiro ya tetlanyo ga se ya go hitlhaela mo dintshong kana ya go reraela mo manyalong tiro ya bone e tona tota ke yone ya go agisanya gore sidila maikutlo ha re hupetswe ebile re imetswe ke mathata a botshelo a re ba lemogeng re ba leboge a ngwe re ko go bone re kope dikgakololo e te re ha re ka tloga re wela ko ditageng rona banana ba te ba re gakolle re boele mo tseleng ma ke le leboge ba ga rona re simolodisa gompieno thulaganyo yone ya go tlhomamisa pabalesego ya lona operation pabalesego gore e re mo malatsing a go ya ko pele le tele re bolelele gore mme pabalesego ya lona e tokagetse ha le bonang go santse go thaela gakololang bolelelang bone ba batla bong ba tsamaya ba kopana le lona mo mekgwatheng ba tlhomamisa pabalesego e le ba gakolle gore dikgwethonyana o ka re di tla tswa hale re utlwile bangwe ha le ba tsholeletsane mantswe o ka re ga ba buisane sentle hitanteng le ba lekole e se go a go ba tshwara e le go a go hitahela go ba gakolla mme go botlhokwa gore re nne le mautlwelo botlhoko re tswelele jaaka go tetse batho ba ntebela ke go lebelega ba ba ithaopang ba o itlhelangwe ba tsamaya masigo ba tlhomamisa pabalesego ya ditikologo tse ba nnang mo go tsone le ba bangwe ra ba leboga batho ba re lebogela tiro e ntle e ba e tshwereng e ba e dirang mme jaanong tshwaraganang le bone mapodisi a le masole a ba tla bong ba dikologa mo bosigo le motshegare ba itleng gore ha re tswa ha gompieno ka gore ba teng ha ka dipalo ba bangwe ba tata ba re ba leboge le bone ba tsere matshelo a bone ba ha pele ga rona le borukhutlhe gore ha bota bo gorogele pele ga go bone rona re le ka ga morago ba re sireleditse re ba leboge batho ba modimo mme re dirisane le bone sentle re ba tseye ka maitseo le ka tlotlo ka go lemoga tiro e ba e dirang re sisimoge re tseye ka lerato le le go godimo mme tla re siame sentle ne ke ba gwetha ke ba raya kere ke batla e re ha ke tla re tlhwaetse sentle tota jaanong pabalesego re e kgonne Motswana ba kgona go emelela ko mogoditshane ka 12 a re ga bosigo a tsamaya ka dinao a tsamaya a bua ka cellphone ya gagwe a gogela ko tlokweng a sa tshabe gore cellphone e ka phamolwa ke ope le gore le ene o ka iragalelwa ke sepe se se maswe ke yone teko test
ye re tshwanetseng re ha re tla re kgonne re bone jaanong go kgona go diragala jalo tsatsi le letsatsi lona le kgona go paka jaanong gore nya malatsing a re babalesegile re tsamaya ka phuthologo re tsamaya re kanotse dihuba ga re tshoge gore mo diphasageng re ka toga ra phamolwa ra go badiwa re batla gore pabalesego e goroge mo seemong se mme ka dira jalo ha le rona re ipaballa ebile re dirisana sentle le bone ba sepodisi ke a ba leboga ba sepodisi ke a ba leboga ba sesole ke a le leboga lotlhe banana khutlong tsotlhe tsa lehatshe la rona botlhe ba ba reeditseng ba le ko bo Mahalape ko bo Francistown ko bo Kgalagadi ko bo Gantsi Tsabong ko bo Maung Kasane go pehela mo lehatsheng la rona re rata le ka nna ka pabalesego mme ra go tlhomamisa re rurihatsa gore re tsenya ditsompelo le tshegetso mo go ba ba tshwereng tiro ya gore baballa gore ba e dire ka manontlhotlho mme ebile gongwe ba tla eta ba dirisa le boranyane ba sepodisi ba na le boranyane jo bo ko godimo thata jo ke boneng ba supa motho a epola di-cable ka bo 2:20 maphakela a le nosi a eta gadima ebile a rwele digalase ke mmona mo di-screening tsa bone ko police headquarters kante ba mo lebeletse wa di epolla wa di tshopha a ba sikara ba ngwangwaela kante ba buile le ba bangwe ha a utlwa mokgwasa ba re wa iphitha o a kgamala ba motsa le dithoto tsa gagwe mme ebile e ntseng jalo go e seka go dingalo tota o tla bo o seka eng kana bosupi ja teng ba botsagela bo ba bonela rera nnoane ha bo ba mmontsha mo screening a ba go bona ka digalasenyana ha tswa gaola ha o ka re wa bua o go bone ga o ka ke wa thola o tshwamoga ba sepodisi ba na le boranyane jo mme ba bo atolosa jaanong ba tla bo ba tswala gore gongwe le ngwe ga o tsamayang teng o re o phamolela mongwe ba go bona ebile ba tsiboga ba bolelela ba ba patrolang gore tsang motho ke yo ha bokete ba go tsa go santse o bina o itumetse o santse o akanya gore cell phone yo wa go e rekisa kae bo ba e tsaya e le mo pateng ya gago ebile bo ba go supa pele ga ga rera nnoane o le mo screening le wena o bona ebe nna wena o ba ra re nya ke nna tota digalase tse mmene di ntshwanna ke re gone batho o itse gore yaanong mogwang o ile borwa jone boranyane jo ba bo tlatsa ka go tsamaya mo mekgwatleng ba raya gore ha ba tsiboswa ke bale kana ke lona gore sengwe sa direga ba kgone go goroga ka bonako gore go seka ga nna le ope yo o halolang mme re lemoge bokgoni jo ba nang najo re bo re lemoge gore mme le rona re matlho a bone re matlho a rona gape gore re lebe re ba tsibose ba tle ba kgone ba re hemele sentle ka botlalo ma ke le leboge lotlhe ke le itumelele la bohelo re le ha ne re le ha ka disele mme re ha gompieno ka taelo ya lona e taelo e ke ya lona yana le batla go babalesega ke a itse le laetse le rumile barongwa ba lona batho ba lona e seng beng ba lona lona ke lona beng ba rona ke lona beng ba puso tota jaanong le rebotse puso e gore e le babalele mme le ka go diragatsa yone thomo ya lona
ya go tlhomamisa pabalesego ya lona. Ke wela jalo betso, gongwe ke re pula. Pula. Mme ke bua ke tlwaetse gore le yone ene thata le uba le letlelehele. Mme ene jalo e re itlhele re babalesegile. Ke a le leboga batho betso. Pula. Re kopa le eme ka dinao le lekgofi le go godimo jaaka ha tautona a tsamaela ha manong a gagwe Advocate Duma Gideon Boko, President of the Republic of Botswana, has just delivered a keynote address at this launch of 2024 joint festive season operation by Botswana Police Service and Botswana Defence Force this 18th day of December 2024. We thank you greatly, Mr. President. Re a leboga go le gogolo. O tsere manwa a gagwe, Mr. President. Ladies and gentlemen, it's now time for entertainment by Botswana Police Service and Botswana Defence Force combined bands under the able leadership of Senior Superintendent Nuno Fawadi-Peba and Lieutenant Colonel Warona Garekwe. Pelendiata. There is power in jointness, jointness that harnesses both the Botswana Police Service and Botswana Defence Force individual strengths. And with this joint operation, ladies and gentlemen, over the festive holidays, both our security departments, there is enhanced utilization of resources, which will definitely lead to improved operational effectiveness. Araba Opelendiat. Following that beautiful piece of music, ladies and gentlemen, I now humbly request to the stage, which is my honor and privilege, Honorable Moeti Mohwasa, the Minister of State President. Honorable Minister, sir, please.
Dumelang betso, ta ke simolle ka go lemoga tautona wa lehatshe la Botswana, mototegi Advocate Duma Gideon Boko, ke lemoge matona a puso a hano, ke lemoge moeteledipele wa bo Athudi kana Chief Justice Re Ranoane, ke lemoge magosi a hano, bagolwane ba puso ba ba leng hano, setšhaba ka kakaretso, moeteledipele wa sesole sa Botswana Re Segokgo, moeteledipele wa sepodisi sa Botswana, moeteledipele wa bodiredi ja puso mma ema Pelotetsi le bomonnao, bothe ba totegi ba leng hano ta ke le lemoge. Ha gona le mongwe e leng gore ka phosego ke tabo ke mo togetse ko nte ke ya ikokobetsa ke kopa maitshwarelo. Ba gaetsho re kopane gompieno e le gore re kopanetse go ta go rebola letsholo la go lwantsha borukhuthi mo lehatsheng la Botswana. Ha nne go na le kagiso go sena dikgoberego go na le bangwe ba re iphethelang nka bo re sena sebaka sa go nna jaana. Re kopane ha ka gore go na le bangwe ba ba ipoleletseng ba e leng gore ka mongwana a bua kgantele ba a rera gore ba go dira jang gore ba tsenye masheleng mo dipateng tsa bone mme se ka thulaganyo e leng gore ya amogelesega. Kgantele ha re le ha ba gaetsho tautona o na a bua ka gore ba sepodisi ba tsa Botswana le masole ba ipaakantse gore ba tepanye le bape ba ka lekang gore ba dire dingwe tse e leng gore di tabo e na le go dirisa dikgoka. Mme ke santse gore ke gakolole gape gore gape tautona o na lebala gore a tlhalose gore mme le ene gape o na a rebola ha re na le mapodisi gore ha ba tsena mo letsholong le ba leke gore tiro e tona e tabe e le go ruta batho ka mosola wa go tshegetsa molao, go tshegetsa molao wa ditsela, go tshegetsa molao wa gore o ska wa utswela mong ka wena. Mme ha go ntse jalo ba gaetsho le ha go tautona na a laetse mapodisi a bua le ba mapodisi jalo ha gore le gore yaanong ba e leng gore ba utlwa molaetsebe ba go itirela hela. Mapodisi mo pusong e leng ha ya gompieno ke batho ba e leng gore tshwanetse gore ha mongwe a ba leba masole a itse gore ke bone ba ka sielang ko go bone ke bone ba ka mo sireletsang. Mo nakong e nngwe no iphitlhela gore batho ba na le pelaelo gore a mapodisi ke batho ba ka ba thusang kana jang. Mme re tshwanetse re tlhaloganye gore mapodisi ba bereka mo kgatelelong e seng kana ka sepe ka nthata ya go thaela ga ditsompelo. Yaanong go reela gore rona rotlhe ba re leng hano re tshwanetse gore re thuse mapodisi ka gore ha o sa le thuse gompieno gore le tshware ene motho o sa dire sente ka moso motho eneo o tsogale kwa gago. Jaanong re tshwanetse gore re itwaetse go disana le mapodisi re direle setšhaba sa rona re bone gore go nna le kagiso le togamo mo lehatsheng la rona. Mme ba gaetsho ke ne ke kopile gore ke te ke leboge re thotse hano ditiro tsa rona di dintsi tshwanetse gore re o tswedisa ditiro tse dingwe tsa puso ditiro tsa rona ko malwapeng go setse go le maitseboa re tshwanetse gore re go gotsa mollo re baakanyetse bana se ba sehitholo ga teng selalelo. Mme ke ne ke re ke a itse gore mo toropong bangwe ga re gotse mollo ga re go simolola re go tsa mollo ke ne ke tlhalosa. Mme se ke se buang ke gore ke go a go dira tse dingwe tsa ko malwapeng. Mme ga ke batle go senya tiro e ga ke batle go senya nako ya lona ba gaetsho ke re a re mo boemong ja ba sepodisi ta re lebogeng bothe ba ba boneng go tshwanela gore be re tile hano. Tiro e hano ke tiro e leng gore ne ke bua le mototegi Ramaotwana hale e le wa justice yone e leng gore nna ke romile gore re go re tabo re dira le mapodisi gore re tshware batho ene tabe le ene ha ba tsa ba isa ka go ene ene Ramaotwana ke morake re itso kana ha tautona go sena go rebola mo ra gore rona ha re tswa ra go thusa mapodisi go gasa molaetsao le ena ntse re nyane ke ntse ke eme ke re tere kopane re bua gore ra go gasa molaetsao yang wa gore re lwantshe borukhuthi. Jaanong a re tshwaraganeng tiro e ba gaetsho le ta re bona mo malatsing a ntseng a taona a di-holiday ya re rothe a re tsweng a re baruti a o mang a re tsweng re go thusa go lwantsha borukhuthi. Mme ke ne ke re ke leboge ka go gapegileng bothe ba le boneng go tshwanna gore be ba na le rona
mo nakong ya gompieno gore re rebole tiro e a re kganneng borukhuthi ga re batla gore borukhuthi bo hele mo lefatsheng la Botswana re ka bohetsa ke a leboga motsamaisa tiro. a re mo opeleng diata ga ke a utlwa megolokwane ba gaetsho a go nne jalo. Thank you, Honorable Minister, for your kind words, your thoughtful exhortation, as well as your well wishes. Ra go leboga mototegi Mogwasa ka dikgakololo le dikgothatso go bothe. We shall now take another piece of music by the combined bands. This beautiful song, yet to be played, is ushering us to the close of this auspicious event before Mr. President officially commissions the operation. Ka molotsana wa pina eo, re tabo re ntse re ya motsubong wa thulaganya ya letsatsi la gompieno. Ba mophato ya sepodisi le ba sesole ba ta ipaakanyetsa go hiwa taelo le thebolo ya tshimolodiso ya letsholo la pabalesego. Combined bands, please. Ha re kgona go tshikinya maoto go supa thokgamo gore eta ka bontsi ra le leboga. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my singular honor and privilege to call on and humbly request the Commander-in-Chief of the Armed Forces, the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, to officially commission this operation. Tautona wa lehatshe la Botswana ka motsotso o re a mo laletsa ka boikakobetso go tsamaela ha se repudi go bolodisa ka semmuso mephato ya mapodisi le sesole sa Botswana le go simolodisa tiro ya Operation Pabalesego go rurihatsa pabalesego ya Batswana botlhe go ba leng teng. Mr. President said, please, whose heart is set on the safety, security of all persons in Botswana at all times and in all things and in all places. Sir, please.
rhythmical playing of the gong allows all members of the Botswana Defense Force and members of the Botswana Police Force to go out in confidence after the orders by the Commander-in-Chief. Thank you, sir. Tautona wa lehatshe le la Botswana ba gaetsho ke jaaka ha Tabo a ipaakanyetsa jalo go emella mo mabaleng a diphetogo grounds mo Gaborone West jaaka a sa tswa go supa jalo gore ke bolotsa letsholo ba sepodisa Botswana le ba sesole sa Botswana gore jaanong a re rwaleng dithako re sireletse setšhaba sa lehatshe leno. Tautona ba gaetsho Advocate Duma Gideon Boko ke jaaka ha ipaakanyetsa go emella jalo mo diphetogo grounds jaaka a sa tswa go bolotsa letsholo le la gore jaanong a re ipaakanyetseng go sireletsa setšhaba sa lehatshe leno. Ladies and gentlemen, may we continue and be vigilant. May we stand up in honor of the departure of our beloved president. Ka se sebaka Tautona wa lehatshe le la Botswana o tsamaya jalo a dumedisa setšhaba se re tshologile mokgosi ba gaetsho wa re dumelang setšhaba se sa lehatshe le la Botswana. Tautona a re le ritsile ba gaetsho nteng ke tse sebaka se ke le leboge ke le Tautona wa lona wa lehatshe le la Botswana re mo diphetogo grounds mo Gaborone West jaaka ha re ne re le thotse ha mo tshokologong eno. We continue to see our president meet and greet the nation that is here at the Phetogo grounds. Our president, whose love for the people, the children, and the youth, as well as adults alike, is unfathomable. Ladies and gentlemen, let us give him that round of applause as he continues to visit with the people of Botswana gathered here at the Phetogo grounds. Gangwe le gape mototegi Tautona Advocate Duma Gideon Boko o bua ka unity, love and respect. Ke sone sa le bonang ba gaetsho a tsamaya a dumedisa a re se ke lorato le Batswana ba itsweng ka lone. Se ke popagano e Batswana ba itsweng ka yone jaaka a le mmwana jalo Tautona wa lehatshe le la Botswana jaaka ha le lebeletse jalo mo maranyaneng mo metsweding ka go harologana Facebook page ra itse gore le kgona go le bona gongwe le gongwe le leng teng go ralala lehatshe leno jaaka ha le bona Tautona wa lehatshe le Advocate Duma Gideon Boko a tsamaya a dumedisa setšhaba se sa lehatshe. Ra le leboga le lona ba tsaya ditshwantsho ba kapamantswe le lona ba ne le letelela gore tsamaiso e dirang le tiragalo ya rona ka kwano mo diphetogo grounds e kgona go gasama lehatshe ka bophara. Ra go leboga le wena Motswana wetso le wena monni wa lehatshe la Botswana gongwe le gongwe o leng teng o kgonnang gore tsaya ka tlhamalalo go tswa mo mabaleng a diphetogo. We want to also acknowledge the parade of Botswana Police Service members, Botswana Defense Force members, as well as special support group ready and waiting to enter into the village, to enter into the town, to visit with you, to ensure your safety as a Botswana in this beautiful country of Botswana, known for its peace, tranquility, as well as its diamonds. Re ta kopa gore le namele ntse le ha le leng teng batsadi go itjalla Tautona wa lehatshe le la Botswana Advocate Duma Gideon Boko a emelela ba gaetsho ke kopo gore a re nameng re emela ba gaetsho go itjalla ruhatsa gore Tautona wa lehatshe le o setse a dule jalo mo mabaleng a diphetogo grounds mme o tsweletse jalo ha re leng teng ha Tautona wa lehatshe le Advocate Duma Gideon Boko o tsamaya ka go dumedisa a re setšhaba sa lehatshe le ke a le leboga ke a le itumela le tshwaragane le batho ba ba lerato
setšhaba sa lehatshe le tswelelang ka go tshwaragana le sepodi sa Botswana le sesole sa Botswana jaaka ha re bolotsa letsholo mo letsatsing la gompieno go sireletsa setšhaba sa lehatshe leno. Mme re tseye sebaka se go leboga botlhe ba ba neng ba tsile tirong e le botlhe ba ba neng ba re isetsa tiro e ko setšhabeng ka thulaganyo ya maranyane le ka metswedi ya dikgang ka go harologana ga yone re re bagaetsho le ka moso mongwe. Mme ka se sebaka bagaetsho re bona jalo tautona wa lehatshe le la Botswana Advocate Duma Gideon Boko a gata jalo a ipaakanyetsa jalo gore e tare mo nakong e khutshwane a ba a ka emelela mo mabaleng a Diphetho Grounds. Mme o gata jalo go a go dumedisa mephato ya itshireletso ba ba tsweletseng ka go naketsa mo letsatsing la gompieno a re dumelang mephato ya itshireletso, dumelang ba sepodi sa Botswana, dumelang ba sesole sa Botswana ke jaaka ha le bona mo maranyaneng bo le ka tswang le re lebeletse le legolo. Re tswela re ntse re go leboga wena Motswana wetso ko o leng teng segolobogolo wena o leng ga o kgonna go tla go ikisa le rona mo letsatsing le le gategileng letsatsi la tshimolodiso ya go bolotsa mophato ka moeteledipele wa lehatshe la Botswana gore rothe re bone ebile re supe gore tota re tsaya ditaelo go le gongwe hela ebile go diragatsa mmoga ga se selo se se kileng sa pala ebile ga se selo se se kileng go pala. Mme re le itsise jalo gore mo Diphetho Grounds Batswana ba itumetse ba gaetso go monyenyo go lerato ba re tautona re batho ba ba lorato re batho ba ratang kagiso re batho ba re dirisanang sentle le mephato ya itshireletso ka go harologana ra go thobamisetsa tautona go bua jalo setšhaba se se re tshologile mokgosi mo Diphetho Grounds sa re tautona re ta tswelela re le setšhaba se se obamelang molao re ta tswelela re le setšhaba se se obamelang molao le gone go thusa mapodisi mo go lwantsheng borukutlhi ka le jalo gore setšhaba sa lehatshe le re tswelela ka go se leboga gangwe le gape. We also believe you at home have been able to log onto the Botswana Defence Force Facebook page, Botswana Police Service Facebook page, to be able to access this beautiful event, this novel event, the event that is first of its kind and promises to continue as such, as collaboration between the security forces is nothing that is difficult for the people of the security forces of Botswana. Ka se sebaka tautona wa lehatshe le la Botswana Advocate Duma Gideon Boko o laelana jalo le bagolwane ba bangwe ba ne ba le hano a re mme ba gaetso tiro re dirile letsholo ke le buluditse ke le tautona wa lehatshe le ke a le leboga ba gaetso mme jaanong nteng ke emelele ke tswe mo ha re leng teng ha mo Diphetho Grounds ka gore tiro re dirile tshokologong eno mme ka se sebaka santse re eme gone gore tautona wa lehatshe le a bo a ka emelela mme re le leboge ba gaetso gore ne le re letsile le re tsologile mokgosi mo tsholokologong ya tsatsi la gompieno mme ka se sebaka tautona wa lehatshe le la Botswana o ipaakanyetsa jalo go emelela mo Diphetho Grounds jaaka a sa tswa go simolodisa ka ga mokgweng go simolodisa semmuso letsholo le mme re kopa leshalaba le bogolokwane jaaka ga tautona a emelela mo Diphetho Grounds ka se sebaka. Ka nnete ga moeteledi wa lehatshe a bona gore go botlhokwa gore a tsene mo motseng a tsene mo bathong go supa tota gore tshireletso le thokgamo ke tsone dio tsa ntlha tsa lehatshe le le ka kwano ga go kake ga nna le mathata tota gonne modimo le ene wa bantse a re dibetse a re sireleditse ebile re ikantse ene re tsamaya le ene re tla tswela re tse re rapela gore ka nnete pula e re nnele le lona e le nnele tseleng le kgona go nna le festive season e siameng e senang poigo e tletseng boitumelo.
bagolwane ba rona kgotsa bagolo ba rona ba tsweletse ka go emelela, mme re kopa gore le namele eme pele batsadi ka boikokobetso jo bokalo. Re kopa gore le namele eme pele re neele bagolo ba rona sebaka sa gore ba emelele, mme tla re ga ba sena go emelela batsadi e tla nna gone le ka emela. Mme re leboge jalo mephato ya itshireletso e gano, sepodisi sa Botswana le sesole sa Botswana. Re le bagaetsho letsholo ke lone le le boloditswe, a re rwaleng dithako jaanong re tlhomamise gone gore setšhaba se sireletsegile ka malatsi a keresemose le ngwaga o mošwa. Mme bagaetsho se tla bo se re tsisa jalo kwa bokhutlong jwa lenaneo la tiro ya tshokologong eno. Mme re kopa gore le namele eme pele jalo batsadi gore bagolo ba rona ba bagano ba kgone go emelela. We continue to send you thanks. We continue to offer words of gratitude to all of you who have been able to come here to join us on this beautiful occasion. This is the beginning of many. We continue to see the peace and tranquility that permeates into the nation and the hearts of the people of Botswana as we are able to gather here in the presence of the leaders of our nation and continue to see events run smoothly without any areas that are of concern. Ladies and gentlemen, we thank you, we bless you, and say, even any other organization held by the Botswana Police or by the Botswana Defense Force, or even in collaboration as we saw today, may you continue to give it your due support, your kind regards, and well wishes. And we never cease to appreciate and recognize your contribution towards fighting crime. Le setšhaba se se lorato ba gaetsho le tsweletse ka gore ema nokeng mo go lwantsheng borukgutlhi. Mme re tshwanela ke go le leboga, mme le rona re iteboge ba gaetsho gore tota ruri re tsweletse ka go sireletsa setšhaba sa lehatshe le, mme re ka kgona ha re tshwaragane ba gaetsho re ne re tshegetse jalo mahoko a ga tautona wa lehatshe le Advocate Duma Gideon Boko a unity, love and respect gore ba gaetsho ha re tshwaragane go na le lorato go na le tlotlo re ka kgona. And for all of you who are behind the scenes, those who helped put up the tents, who helped make the meals, who ensure the safety of these vehicles and the people coming here, those that are not even in front of the camera doing the work, we send our highest notes of appreciation to your work, to your efforts, and to your sacrifices, both seen and unseen. We thank you, Botswana wethu. It has been a beautiful afternoon, a beautiful weather ba gaetsho le kgona go bona gore seemo sa bosa ke se se siameng, mme re kgonne go dira tiro ya rona mo tshokologong ya gompieno, mme re le leboga ba gaetsho ba lothe ba le re tsileng re re le ka moso mongwe e re ha re le bitsa le rete. Let us not forget that the theme of this event and the Operation Pabalesego is a crime-free festive season and beyond, which gives the responsibility back to you, Motswana wethu. Gore pabalesego ya gago le wena ke wena o tshwanetse go netefatsa gore e nne teng, le pabalesego ya mong ka wena le wena ke wena o tshwanetseng wa netefatsa gore e nne teng, gore re ha re ta go kopana ka 2025 re bo re babalesego